Masalæra. Det er fellesheite for trutjar utbyggingar av søv i samfunnsdeltene, søva, politikk og omsidning, sosialvisning og samfunnsplanlegging. Han lesande fer vi en av hessen utbyggingen, en mulig kan eisne velja seg sine egne utbyggingarlei innanfor tar karmanar som konseptet nå en av forseter. Det mestjer er at av første semestre her fer man til grunnleggjande at arbeida vi komplekse problemstillingon som nå en av høvesekkjene vi som utbyggingen, samstundes som man eisne av ørensemestre for muligan at færa typisk utanlanda og teka nokre spesialmoduler innanfor ta særlig uppbyggingarlei som ein har valgt seg. Av 3. semesteren ta fer man typisk ut av eit viskje eller ein stone, og her arbeid vi taimon raskapon, akademiske raskapon man har lært, og skriva en akademisk rapport. Så av 4. semester er man klar til å fære i gang ved å skrive sånne serier innenfor samme øtje, og her vi hever man oppa 2 år, finner en utbygging av en høvende akademisk støye, og samstånds en egna lei som er tidligere en luttland, men også krevjande arbeidsmarknad som den først.